frame ngifake iplastic elimhlophe, i-roofing plastic engiyisebenzisa as i-canvas yami, and then bese ngiyaqala nginamathisela ama-plastic ngiwashise nge-heat gun ukuthi ngikhona ukwenza build up i-image. Tempat pembuangan sampah di kota Johannesburg menjadi lokasi favorit Buthelezi untuk berburu sampah plastik. Khusus untuk karyanya, Buthelezi memilih sampah plastik yang berasal dari minuman ringan dan kemasan bir karena bahan yang lentur. Sementara bagi pengumpul sampah seperti Robert Mungulwa, kehadiran Buthelezi sangat membantunya mengurangi beban kerjanya dalam mengumpulkan sampah. Muzimbongeni ajida utabanya adita adjust rubbish rapa ay atuanayo ngore araso ngodatanyara jara ilata madas bini atua ya werangani ngi yani ya keep it up. Setibanya di studio di Shelby, Johannesburg, Buthelezi mulai memilah-milah sampah plastik untuk mencari warna yang pas sebagai pengganti palet. Selanjutnya, ia mencairkan lembaran plastik untuk menciptakan gambar yang diinginkan. Saat ini Johannesburg Art Gallery menjadi rumah bagi karya-karya Buthelezi sejak 2011. Meskipun gaya seni Buthelezi tidak lazim, kurator seni kontemporer Musha Nuluheni menilai karya Buthelezi paralel dengan seni kuno yang banyak dilakukan para seniman tempo dulu. And they do become almost like oil paintings because he melts them down to a point where they're very malleable and you can really, do almost anything with it. He's quite specific in his choice of what plastics he uses because things melt at different temperatures. And if you look at his more abstract work, that's when you really see a connection to works like oil paintings by abstract expressionists. Sejauh ini karya Buthelezi telah dipamerkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, hingga Eropa. Karyanya juga ikut dipamerkan mewakili Afrika Selatan di Kairo dan Praha Biennale beberapa waktu lalu. Buthelezi mengakui inspirasi lukisannya berasal dari aktivitas dan kehidupan kota. Intenzi ukuthi ngenzele umsebenzi lo walabafana ababili ukuthi ngababona bedlala kamnandi begijima bephusha le moto yabo yamatrati ngayithanda lento kodwa ngangabi naso isikhathi sokuthi ngikhiphe pensela masinyane ngidrawe ngoba bebemove masinyane bebehamba fast ngakhona ukuthi ngenze lento ngavele ngakhipha ifoni yami ngathatha iselfone ngabashuta and then mangiqeda ukubashuta ngathatha leso sithombe leso ngeza naso la e-studio sami. Sementara itu, pabrik bir Afrika Selatan sangat mengagumi karya Buthelezi. Tak heran jika pabrikan itu secara teratur telah membeli 8 karya Buthelezi untuk dekorasi kantor mereka. What really caught our eye with Mgeni was that he was using our material, which is really recycled plastic. So you'll see in his work there's a lot of plastic that he uses from Coke and other soft drinks brands that typically get melted down and get used as he does that in his work. Buthelezi mulai bekerja dengan plastik daur ulang sejak tahun 1991. Saat itu ia memilih plastik karena tak memiliki biaya untuk melakukannya dengan cap minyak. Sejak itulah ia mengasah kemampuannya sehingga akhirnya memiliki galeri sendiri di Johannesburg Da Vinci Hotel.